Normal Kenyam via Kamal Kanor online TV channel. Anda madone chankosnya kebi nong ruantiti banarwach kalari to gorliang kan ler titi to bana linktini kalar to gor ano dara kaling leran yam banarwaitin kong nejasa rewika Port Sudan te keri pon mishanong rewichin winemi netin kon tila Sudanese ka kwilies dung South Sudan min bana linkel ka jan larama lara raw da men ban roiten ka jan larama ban roich ka kwila ten konti ta kanal pit la company mentere which ka juba ka jom shalat netin konti latin ken shika barar lo shika na gorno dong de karwacha kware na dana roi ka kanal pit bana mandan lero da tin ban jeling bana kan konon yam kan lerti mi jram jidit kanor online TV channel gorjen ojen der name der jen yoga nasan ko ken aga der sharba der jatobi mi be kon linka nyam gwasa me oil export resumption ka Port Sudan dung South Sudan ka jom chalat gwasa me chalado nene kong ne jesa kele se dung South Sudan cha jatok la cha nang liet cha jatok ka wonas re which ka Port Sudan cha jomo cha jakwen no gwal men gor kono ban lingten ka kwilies ki ka kwijasa men cha tok chikon ngajo no nene South Sudan take liet en shalke crude oil en crude oil mo no ne ka gwase dan me la janan ka re which ka Port Sudan ko ba jo kok chu kor chu to ko Port Sudan chi kon linga kor penni dangro ki pai wo and go charge book drone la sha pipeline ki gwada danan la liet kula take tin mala liet kula nan ka je charge book ka cha pipeline mo charge yar netin kon la jidwar la rapid support force rapid support force chicken drone ken chicken ga jaga Port Sudan chicken oil company ka Sudan mala ngadu kula nankatin chicken adak chu kon linga gwan go cha nang liet dung South Sudan cha japel ka cha gujino be South Sudan be ja fek long South Sudan crude oil ki lieden kanati crude oil lied dan gwa kel ko ready te ke tungwan ba kamratin te jam tungwan te karede jen chale crude oil ka jamo yom cha kula te yo ba lied mo ba je kula woch ba je ba bo te ke jas netin kone tana ka ke bete ke lied dan kwalchol petroleum bete ke nying cheke aspal ba jo kamratin tungwan le tungwan wa kamrar ka jen jata dan nan ka la crude oil namo she South Sudan che ja pek me change me sha Port Sudan me sha jabok chikon ngajen o chi kume South Sudan kene kume Sudan chikarwaitin ano sha oil export cha ja kapchong denon tam chala do shiri al chika go lo baje to tem ko gorno ban link ka jarwaje me ala kume South Sudan kene kume Sudan chikar den lingan tam kon ngajen o chete ka rol to ngani to ko gwase dan eno going ke South Sudan no ken ishun kan kel ga rapid support force wa kwaje support kum South Sudan alo la kum South Sudan la ngwan la ka jaga la ka kamane de kontila rapid support force kon ni sha ko en rapid support force tama chaje joch rewich ka kotum chaju ka wi dialen ko ken la steni nying Sudan kwarana kap Sudan wacharoda bato rewika South Sudan kume dung kirmu yadit ko kala lwaka mach ke kume jara banan tarar la ngokula nun ka rewich ka South Sudan ba ko become rapid support force kume South Sudan kene kume Kenya chaka gwain karaja mone ngai kondi almo alana meni che oil export bo che de yar kata danen nong de liet dar let keja ngai kona gwanu nene ala kume South Sudan ala liet danen kuk leteke jen ku wi dialen tege safu ka men wi rar jen ku kala hang ten especially
nedin content ka Arab Emirates la chitke Dubai la ji Abu Dhabi ka Middle East la konden keliu jekana ka South Sudanese oil production alo yo ba liet ba ko banang bukana kula nang ala liet la kana kok ne pengu toro lunga liet South Sudan bukana oto dorien ka korunten content yam bukana kula nyoko kok nyok ka peng medit na mo ko ne tungwana lung ko ka effect especially in country like South Sudan me liet telam lat ka ja ko kana je shifli ka telam ba jekten na mo kel so men dan de gwa de yen lingo liet chaje tok ko baje kwak احنا الان يعني يمكن تقريبا لنا تقول يعني ما اقدر احدد تحديدا قبل لكن يعني حوالي شهر يعني شغالين كويس جو مem ling yana me wudishal ke Musa shelaro nene gote konte shada me ke te cha yare wichin winami ka potso nan ke gwalda na liet kulu yalat katin kana shakar yaleka chikan jomo jikana kwen South Sudanese official did not immediately comment. However, member of the non-paid work union Nancy Malir confirmed the resumption of production but criticized unpaid wage despite the restart. Chan jo me chana jiling mujikan lat ko kanish she nalpit bana kul raitin kalare o gwaz men o ken chure yaleka ano cha jad mo cha ja tuk dong ro khanat khan kayoryo ko de montok de ja kol lat gwaz me kenene our salaries were cut by 7% and management promised a rare once production resumed but nothing has been paid ken wudi ramishal malir janene ken ni salary en ke you can sha ko no tel you ti shana kam ke en lo tel kan ka pay kan ka kam you can la kam ka la salary ni ken chan jo meling consumption of oil has already begun. Another thing that we are also demanding are the arrears because our salaries were cut by 70%. Kamun lat kono gwaz me kanite kontilla employees of Nalpet kala rugonena government owned oil and gas company in South Sudan are currently on a strike over unpaid salaries and benefit. Natin kontilla lat kanalpet kene kan ka moikayo ajan mugo kon non ko bana racha ka kwi Nalpet no chi ka barar ka ping midi ke shi ka protest chi kala rugonena gone yo ba Ramadan la kwar kanalpet ba je wuch la Nalpet jen company mentere which ka South Sudan company mandan and ku jas lele yakok en company na mo shale Nalpet mut goro rano daraja ngach Nalpet jen Nal Petroleum Corporation chakule lamtot no kana shika lada long ka kan ka kam yoken so kujamo shikan chobarar taken kuma ko Ramadan la kwar a weke kalatin kon lat kanal pet kanere shopke kina dangro ne to kana shine gorno bane rwache wudan la kwar wudamo ajala managing director wudi shalka yul ngor coach gor kane gone yo baje wuj ko jan che yoko che ka peno baga kamne kana shiga te ka pet te kan ga kam yoken ka masan oken de ga kam yoken ga joran je kana lat chigalar no Nalpet kan yo kan ko ngun a wo kala da mo kan kirmi yadi ta kene de kontin kullu tet ka na me ko don ramishillat je ga chenga je ka kana kam kwa kene kon te ka kan ret ka do dan don cha jo ga wo ke ko en wudler kan Nalpet wud janga na mo kana kon wuch ngudatin ka kana te kontin lat kan Nalpet ne di shopke kina dangro kan kon kam yoken jo me jade yana lingone mi te mi chode ger baje gurno baje latye ko biya mandana to kaliyet biya kula ngach no ne de wanti ga shodo long ka president kira no woj gudi shal ka ngorane but kan ngor kana woj ko jen kana na kana ka kam yoken chala de kane tin go to go ne ke October 2024 la paiwel ka runkin dawro jan dangro ngwan kana yo kana ka ngun so no mo kane de je yugo ko kon chine de lalloro ba de ne kam yoko jo me gor jen o de len kataliet ndanan chare leka no de na de gen yoken je ka de ne de kontila civil servant la lad bonan de kam yoken tinde no kan ka ngun kan yo ton
jo me gur jano de nywa ya kel an ban yo jega ler den biata kamal bye bye.